아트시 알호시김테니 아탈라 히보 닝금가 즙즈 알호자 질베게 고노 아트시 시김티교 알호자니 그제스는 비게데 아탈라 히보에 알호노 로게 대고노 닝우 아탈라 히보 알로기 비시포니비 그제스는 비게데 아탈라 히보로 알호자 라키 닝우 시금도클레 에너디보 클레 그신샤니 게디에 그타우 kumobze dimtomono ishi inju New Testament local church law pastor pesu Achinetou ipilu nengesha kutiyesle dajibigesha momo Akukuho ki pesu Achineki ipilu nengesha enetaki Akukuho kumlami Akukuho kumlami kopesuna Achinemi ipilu nengesha ipju iniju achini Tegono alhotsala New Testament local church la Q petal neng ene Q petam la nengina alhotsa vechono la kikin shige gile grishin shani Ike Hosea bidi arotsono no my people are perish for the lack of knowledge Iutim koye alhotsam tagi vechono pahavane alhotsam tagile alhotsale kiwangina tibo kiklana pe tamwaye Tie alho plugumo ene tie gbongus revechine. Second Timothy gatu kini arachibna bjuno rightly dividing the word of truth. Alho cha kyu kucho angena. Ene kyu kucho kene tiba kabas achi plana alakhashibzu tibo pe talo. Ene kijelo epju ani. Terono Achinetou, Achinemi, and Achineki ipju boye alho salaye New Testament local church nguye achibigemokia. Ninguno Old Testament la Achinetou ipi tulunjuye aturu alho Chinyu alho achekeu chinyu Melchizedek ebgutiboye Genesis 3 bidi lana itulnanye en Melchizedek ye apukaha azakaha alimyalaga ikwekyu en parenguno ye asheka agleka gyutibo ninguno aturu Melchizedek lone tinanye Go Abraham na agilobu ochegena pana Melchizedek shole ena pana chilalaki akamla opes Melchizedek te Ikehu Melchizedek tipo ye Jesus Christo New Testament na Jesus Christo ku Achinetou shi Egibzu pana achekeu shi tokokjebuk shekanengena Tibo kim heshige Old Testament la Melchizedek tibo itulnanye. Vegetoi paye apkaha zakaha almala ka patakiye abota shekagayu kiye paye alhoke. Ampu Jesus Christo New Testament la ipegnisha kyu kikishige Melchizedek itulnen. Ikemu timdolo ye Achinetou ye Achinetou ye aturu ye aronke. Teono New Testament la Achinetou Achinemi Achineki petanye banabaya. Timtibo ye Achinetou pinju ye paye aron lagam shamasake. Aron pes Achinetou ngwaga tsubuk shekyu ye mosana teli pes nukshebu. Paka pes Achinetou shikyu ye Exodus mkuta jile tunan. Ikihu
Aron ena panuliko perse mosana Achinetou shibin yukshe yuga perse tipo Achinekimla tipo ye Leviticus Achinemi akedo tachelana Achinemi kumla nangit beko kumtsu pepase. Te ono timla kina Mama Akukuho kila Achinetou ipneye paye Aron lagam şarkı kimi bu paye Jewish misagmasake ajlana apınlana paye Jewish misagmasake dişmana paye mosana Aron kapısı Achinetou şigemu mosagi Achinekila akimteguna akimtale lomlake Aron enapan likonguna lauye lomlake Aron dikau Aron tiu Eliezer pege ena diba kukolono Eli Achinetou pege ikihu tie ni simi kwaila kagami apna asna karikyu shekji dibo la pecheke te Achinetou shingyu ye Aron lagam shagmasa Jewish misagmasa ibu Achinetou ebine bana baye Achinekere masake. Kamsurgala Achinekiye atı şiküye Solomon'la Jerusalem'la Achinekişe. İke Achineki dibo şimpizu temporary arrangement'larına Shilo'la çeke. Shilo dibo lo elina Achinetou şaceke. İke kono Solomon'la temple Achineki dibo şivekina. Achineki dibo ye panatı first temple bana şiküye Nebuchadnezzar Babylon mi agakau ne gibi Achineki dibo pitive ene dibo hepove bu Achineki kahve. Tina Achineki atı Achineki akinu şiküye Jewishim kwa kapısı Babylon lo vekyu ampekşo tuno. Cyrus Akukuho no, Cyrus Persian Akukuho no Zerubbabel, ene Nehemia ko azasıpsı wolo, ene Jerusalem'la noçinyeki akımlak şikalo ibibke. Te onu Jerusalem'la temple akinyu şikhakyuye, timili talakino kumwe. Ekemu Jewishim ko Babylon'la exile'la weveceko kaso veceko ni iderepo Achineki akinyu tipo şikyu tipo ye gron hepoveka. Gron bidle veka bana baye AD 70'la Roman General Titus na Jerusalem'la AD 70'la no Achineki tipo kubo ve hepove tigunalo ye Jerusalem'la temple kahve. İke nimuzu third temple ignen third temple sinen İke third temple tiba ye kono akipulim kosası kungalu vengina ampertsini gichagme ana nipinyuno chulchegyote ampertsini gichagme aygi ipalage dolono third temple sinen İbu third temple tiba ye Antichrist na Jerusalem temple kapu ayekul kumtsu la kavenin. Ibu ina loke nongye kato kumtsu kavela bu nongye ilkim la lob gelna Jewishim kono tipo hebdenen bu. Te ono ado tiba kabers the Great Tribulation event. Te ono Achineki atru akinyu akturne shakyu tiba ko ye Achineki tibo ye Achinetou ni lobze ampe kumtsla Aron ngopan likono ena panalagami alhona sıksışı bu nukşekem kono Achinekila ilopzı ampiatı sımla çeke ampelo utukinik tilomlake kem ampelo utlaki kilo nange eke ampelo utlaki kilo diba kapısı Yom Kippur epçene
이게 Yom Kippur의 Jewish high holiday 입진. 김염조 the day of atonement event. 게 atonement 뒤에 구겨는 바야. 아낌라고 아고 깊디 아지베시 럽즈. 디보 그렇게베시 로주 디보 베스ම් 럽즈. Jewish go high priest na holy of holy 럽즈. 바야 드가시지 very unusual lobs. I'm below Utlaki and Yom Kippur Dibaye September and October Dolano Ticket need by region. Get Achinekila ilobs, Ajpesti lobu, Mercy sheet la Kusajetsu. Dibo Kusajetsu, I'm Petibaguno Achinekeu and Alhokuburikena, Persitim Ola Peritica. 이교 Achinetou no Achinekemla shibinvebu tivena sakegono. Akiriga besa abkulotsubu holy of holy lelojeke. Kono Achinetou no kumno vingeno. Kalau kagimno siktaljeke akiribu hapige tivageno. Dishikejo. Ke kono kumsakimshibu kutokupuikyu Achinekemla tipo mlachekecho. Iku temple tipo kage takleye ene ditoyu kumla shimaga takleye kilim pastor kumla kapesna emon pastor pesna Achinetou ipimla epkue tlini perange. Old Testament la Achinetou kapes Hebrew zauye kohen ebene. Ipo New Testament la ya pastor achekeu kapes boymen eben. Boymen dibogi kiye muscular gender getono femininum kumo. Diye neuter genderum kumo gecho. Ikimu diye veje masculine gender gerono pastor kumla achekeu kumla hibo ye pastor ngwaga and pastor kumla getono kutami kumoe. Epite alhotalna mtsmi sheitulai. Tisha ye Ningno New Testament la Q na achipuka, Q betang na achipuka. New Testament la Ephesians bidi ardoche khakla. Alhong kim tana azatskyu an alhong kim to ago pungwanke. Hibo kapes fivefold ministry jene. Atru na prophet, Akinyu na apostle, Akatu na evangelist, Abidu na pastor, Apungu na teacher ke. Ikiho New Testament la office hibo punguye kigola la no hutikena alhotsala na msmishay. Ko apostle nala Judas na jisije chwegena. Office tibo kave. Chigin nala alaki tibo office tibo kave. Kono tibo Judas kola ki shenyegena. Lehi Matthias ngo basabakma Sakiphemi. Kono akzibkena pamashiwa kinshigela. Ning apostol vage dola kyarom kulentonlanye. Apostol office tiba penge ono. Tim tibo ye. Apostol tibo ye. Paye panye tiampe uno jisukh tukyu topishimasa. Tina condition ke. Ibzu etagi atru Corinthian chripungu adro pungulona pisi kigela. Ampio Jesu Christo chutvegela, chutkitegela. Peter's lepere, James lepere, Chikins lepere. Tim ake bungus la utukavlana kaikamzus lepere. Apostle Paul nepe, ibu isleri pere, panepjecho. Isleri pere. Paye kilne periguta penga Apostle Paul ye Damascus lo chegela ampiu jisunat lene pakugulona astana paptakyu khutikitevekyu jisidibona paptakyu tsapi anke. Ye dona apostle mu and a prophet dibo office pakangyu ye witnessyu khutikyu tumasa. Dibo golona Ampiu Akukuho Peter ngor Johan kimana ishipke. Nyesh nagha chandika.
ikemi kiwangi na tipo chinje pu nazo jisijal ne thoba la chelo chela apyau kinta kemne thola chevegu Dilji mobo ampio jisu Christo hutveget ko hele no itula kiuye ampio jisu Christo no chief cornerstone ke pana akishigala ka aboka atuye pana khakiu kimshi ibzu tipo shono shi khakiuye apostle mo prophet kono shi kha epi efficient kinya rum kule tula gete ampio jisu na tive khovena khutveku Dikauno Pentecost salala agakutsu preaching sermon atuye bitterness ke. Ibda tipo sermon lana akutsu tipo na time katonya kutu akut pep debu tipo na atu shi alcohol ki hikslishebi Bible ne tula kiuye. Ampio jisu na khagila bitter ngor jana koye gotlaki mksbe pa mai. Ikem pa na khut veget kau. Pana khutveget ka kungolo veget ka atu kutskiye Pentecost na kutsu ibu Peter na kutski no juda mkovlo keke no no khebe pitivegen keke no no yada be pitivegen al ho na pa kapes ampiu en khaklu al ho shiva sab gile tibo vechono aga kutsu tibo na aboka jisna khatskiu tibo kutsu suoju The apostolic gift, healing gift, miracle and signs and wonders about you. Apostle ngoye tipo shichebu panang tikela tipo vejono. Kujono panawal hokem. Kujono Jesu Christo yalhonu. Teono Jesu Christo kujono alho epitim na panang ksana pulu yuye. Panang no Jesuna katskiu show. Akichikip akam da pokam sum like you ye. Tishigi Ampio jisna kolo veget ko Apostle Johanna Edil ho toku punlo toku zolona Pieksha she kauye veke Ena kenon tipo close veget kauye Apostle ngo prophet who healing gift Momo miracle gift signs and wonder tipo ye Ishuk tolo tim tipo kone pesasi chenye pyu Bible na tipo ye papatsumbai Panang tiveget ko apologist ko pere, church fathers ko pere, reformers ko pere, ikimu tiba ko ye ina uvekela tim hibo angwaga swab you Bible lagake. Taono ye apostle mo prophet ko ministry ye ishikutolo pastor vechono, evangelist vechono, teacher vechono, ishogi beri iringu ene tektola pep mepsa anipsai. Ikimu apostolu office, prophet office ye kono pana tikheli ena pana na wovegena tipa ole kila IQ ye Bible ne tulama. Mati ake dom kubdi arom kubdi lana awotsak mubu alhotsalne bjuno kishlo tunkupungo kishlo Kristo ishi perenenge ono tipo hu juktolo ebju tubi bangicho. Ke drono mashaye he apostle mo prophet be kyu hipoye purone berga gon hutka ningono histological katoin la ki akatoku edir la kila Pentecostal revival lana hipo hut pepanye ibo chirtoku lots golono lota chedalono amkola ki new apostolic reformation epu tibono hutkyu vechone shiktolo apostolic ye, prophetic ye pay tanya, ye, agakutsu panon pericute boye, apostolic doctrine, and the prophetic doctrine ye animpsagemu, office boye IQ ye tlamoy. Ibu te akotoshi, he advanced country called apostolic and prophetic by ye, dear association organization kono. Successive itulamoy. Ikim self-appointed, self-claimed, tipolono apostles ye, prophet tipoko kumtsu pay tanke. The ono tipo person local church la kubanguche tipola kipinshan and a pilvan. Old Testament la Achinetou, Achinemi, and Achinekip cheku ye.
Bible you not ye imperfect. Kupu klay mo you. Old Testament ye ayazachekeu alho xachiletsu. Ikimu New Testament ye alho achekeu iniju. The honor John like your Jerusalem you know ayazaye mosa vejonostre. Ikimu kimye kini and a kupu kinye jisive jonostre. The honor the ye New Testament local church layer, pastor, boyman, and a paolo, lehi, Akukuho kumlami, alhokemi, evangelist, and teachers, Bible acute vejoy, tipo petal vejuno, dinal hoplori, dinakabang mojuri, tito evening, tito anenkecho. The honor Ibriake do toku lana aro chikilana bjuna ambiojisie panashe kau cross la tivegila ena panashe kau Achinetou kele paye berijingo anyejikapasu ilojuk moe akim tala ikemu pana ilojuye ambiojisina kishe kavejuye Paye bali kibaji, akim teji. Beri anik mu bali kibaji kapes gotla kina alhoko tegaguno gotla kina alhoko tegaguno. Pana agashivelza eternal redemption. Lokta gaguno kishel yukim lamlave. The only day Akukuho hamne kukena vegbangwiki akirin sinyono ajkitjilo. Trashi heklo, and a debojilana ebib jengimutia, dear ambujis Christono mlakevekyu show libiguke, and a kije gibanku libigan was Satan lanake. The owner higune low ye, killa la kwana didogi bijagaye, ambujisuna pana ashe kashi, cross labana shipke. It is finished, tetelestai, here asheka. Shivai, Kishakave. Old Testament la ampian become zilo checuta gulo mai. Ikemu like in the alhogubjone lovai, Ashakashive. The honor Jesus Christo ye by eternal high priest. Hokutake muna by Achinetou, by Achinetou. The honor knew not bombs, Mishashi, Itibinshan. I can you better Kinya Rotogulo. New year. Agakau chinim kevin royal priesthood ban. Ikele training timasaki Old Testament layer. New year akapulum shagnam direct vejay alhosas guptam laye. Ibzu Achinetou vejona guptachike. Achinetou vejona hekik the tulcheke. Ikemite New Testament layer. New year Achinetou ampuji silky. The only Q Quingena, Qing Quingena, Q Conjingena, very high priest Jesus Christonala ye, Passavejonum, Momu, I can cuckoo vejonum, Nkirini Bapesus Lebtibu, Nimortibu, Deshmake, Old Testament layer, indirect. Ikeben New Testament layer, direct access to God, very alholo. Q kulunyu angerono, Achinetou ebjuye akaugetono akteukmoe. Achinemi epakuye, dear Old Testament, the New Testament akmoe. Ibu atru Corinthian tok swara tok chudoglepkina. Ampiojisno o halvegetko. O kapes Qshivazabanabe, o pimpipo ye alho chinike. Aung kim technike. Aung tene lo ngorchekyu ake hono dibo akim teshiklo baye no khvekyu ketono olikyo pimbi ogmo ke hono pano klayeb kyedie alho chinike ba gye kage asna atunum la gyuno achinike bjekemite o pimbi hibono alho no o khalvekyu aung kim telo olongo vekyu vejono Ampiu Jesus Christo rapture lege mojectolo noye alho chiniki. Ibzu noye alho sasveje kuptanen. Dono ningu ido alho sala ilovejuno
tin kubang mo ju Ishi in hebo pesi pilikulo kuana kubang ve ku agibz msimshe shil yaga alho shikim tan itagi aikinu video laki adokshok molegnani anatia generational curse aplaslo angsu musingu diboye kiberi janangesha ebju dibo kubangju angerono video kit po ringe ane dibo keklo shiri non koplanege tipo karibenge alho sahiba kabes piljulo chikulumi kamtı khla kama gishil bene alho shkimti alho she